Kei te kura o Hato Pētera, ētahi o ngā whānau o Ngāti Pāua e noho porotēhi ana i tēnei wā. Kei runga i taua kura te matakoi o te toki, engari hei tā te hunga porotēhi nā tō rātau iwi te whenua o taua kura i koha, ko te mātauranga Māori te take. I tēnei wā, neke atu i te 50 miriona tāra te uara o te whenua, a hei tā te Okiwa McLean mena kāhore e whakamahiana mo te mātauranga Māori hei tā te hunga porotēhi me whakahoki ki te iwi. E tutungi ana i te ahi kā. Hei tohu i te mana whenua. My new address is there. At the end of the day, that's where I live now. I te rongohanga kua uru te kura ki te korokoro o te parata, kua nōhia e enei uri o Ngāti Pāua te whenua o Hato Pētera mō ngā wiki erima kua hori. He uri whakaheke ki tētahi rangatira o Ngāti Pāua, i tuku i ona whenua ki te Pākehā. Kiremete nā huri poke, he joined the church and then his name was changed to Clements Peters. We are direct descendant to him, the last person that made the last gift here. At the end of the day, we know what's right from wrong. We want our whenua back now. We've been ripped off again. Toru rau whitu te kaumā ono eka te nui o ngā whenua i tukuna e Ngāti Pāua ki te hāhi katorika, hei āhurutanga wāhi ako mō te Māori. Engari i namata nei, auare ake. If you have a look around, all these shops and businesses that are within this 376 acres, they basically do not educate Māori. They've actually forfeited the deal, left, right and centre. He rima te kaumā 2 miriona tāra te uara o te poka whenua i Northcote e aro nui tia nei. Nā ko nā he whakaako i te reanga hou te aronga o Boynton. So we're going to be here as long as it takes. The first agreement has been broken for the education of Māori. And now it's time to give the whenua back. Me te whakahau ki te hāhi. I really can't understand why churches are actually, meant to be sinless. Well, this is theft. This is a sin. Kāore te hāhi katorika me te munita take mātauranga i whakai kia kōrero mo tēnei take, kia ia rawa tā rātou hui a pōpō mo te anamata o tēnei kura. Te Okiwa McLean, te karere.